ماما تسلم ايديكي، الاكل تحفه، الرز تحفه قوي قوي قوي، بجد تسلم ايديكي. بالهنا والشفا يا حبيبتي، صحة وعافية، اتغذي يلا. بس بقولك ايه يا ماما، نعم. هو فين الفراخ؟ مش قايله ان الرز بالفراخ؟ ايوه في فراخ والله. فين؟ اهي، اهو وريني. هاتي. مم. اهي، اهي. فراخ دي ولا مش فراخ؟ اهي. ايوه يا ماما، انت قايله في فراخ. بانيه مشوي جميل، وحطاه جوه البريم. ده انا لا بانيه مشوي على ايه يا فكرة ماما؟ ده مليان، كل ما تاكلي كل ما هتلاقي. ايوه يا ماما، بس ده مش يغذي اهو دول. بصي بالهنا والشفا. ما تغذيش دي. ما انا تغذيش ليه؟ داخله مش على امتحانات يا فراخ دي ماما. ولا مش فراخ؟ فراخ، بس انا داخله على امتحانات. يعني عايزة ايه؟ يعني تحطي لي ربع فرخه، هذاكر ربع ساعه، نص فرخه نص ساعه، يا سلام. فرخه الا ربع، ساعه الا ربع، فرخه ساعه، على قد ما تديني هديكي. يا اما انتوا سلام. عايزين اذاكر واركز وامتحن واعمل على ايه؟ ف... فين فين الحاجه؟